Alhamdulillah nasabak pamasi na puasiwata sabat ni nasabari nato pada ang kasimaka tudat-tudang rialan na on rumalabi na mabaraka tentu di gagaling pada riakatay sangadin na tunto ipamasi na puasiwata narilolong ang asalamakang ngirilino dan niya alabangang ngiri akhirat salawa dan niya papasalama sukku lori alim alabin na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau nasiri pamasin dan niya salamak nabi ya simata paguru ki law na asumpay lori dewata siway pada loni may atau pada pencing itepet tak lori puasiway dan niya ipencing ito'y at turu tak lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau nasirya pamasin niya salamak nasabari nato pada mancaji si tongan-tongan na atari sisi na ipuasiway na iya atas si mata sukuruki pabiri na puan na dan niya si mata pencing ikoritu tepet na anrang itu papai mataut na iya na tu atas suku dan niya marapi iri dewatana pada toha taruadan na pengallahu ta'ala dan na koram malabi walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam dan kami beri tugas di darat dan di laut dan kami berikan kepada mereka rizki yang baik-baik juga kami berikan kepada mereka kelebihan lebih utama dari kebanyakan makhluk ciptaan kami. Umar sallam alabbi realna ye ayai purana panasa ki koritu puangi maka dai na yai di rupa tawe si tongan-tongan na ibu kami na sukuna ki makoto paro malabbi ki resesena nasabab pun naiki alabirang iade na punai ibu na puangi ia laingi alabirang ripunai na ritu pada na bentuk na tubuh kasara'i laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sungguh benar telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya poli kori ni ayae ma betul kori tu makkadai poli risiagai ega na ibu na dewata sewai rupa tawe kami nasukku bentuk nalanro alikas sarakna mada sisanya onron na iya rolanro alina nan niya follimana ngipego bentuk na pasompai pada na rokok sujud tudang tatong nan niya rilain na to papai mo dena pada ibu na puangi lain pada nolokolo batu tanah-tanang jinge malika maduanna ipakalabbi ripuang Allah Ta'ala ya terupa tahu wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam dan niya ngerangi riwat turipodan na malaikai pada sujud kori Adam resagai gana ibu na puangi idi mi bawa rupa tawe na suromanang isinin na ibu na puangi sujud papakalabbi lauri di rupa tawe maka malaikai risuroto sujud tandra alabirat ta di rupa tawe ya to na mancaji tandra alabirat ta na iya malaikai padahal malaikai arisang makada dinang kanake buah doraka malaikai tulimat turu bawang si mata lori pang Allah Ta'ala
Nayakya pole ala biratta iya nawereki puangi narekode nang karipakasingi piara-piarana majapun na wedding ni jaji mancaji matuna pi na olo-kolo maka dai tarodan ng Allah Ta'ala ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang pada olo-kolo bahkan nasa lebih matuna pi narima ko naro nasari ki de rupa tawi makalitu turitung ke akajoka nalan ro alita asumut tamana napa seta nama muare ipuangi simata nawereki hidayah papa kita jari atita nanniya alomong apajok kay pasurona nanniya niniri papisangkana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. إنه هو الغفور الرحيم.